Aya Seraspi, Dr. Roy Lawagan, we could realize that in their lives, they were the epitomes or epitome of these words, great things come from small beginnings. Great things come from small beginnings. In our gospel, the mustard seed resembles this kind of reality. Nepo, ing butol mustasa, iyang binggit na ning Ginoong Yesus, king talimhaga, king ke katamong pamamasa, nanong sinabi na ning Ginoo, ing butol, ing kayaryana kanuning apong Ginoo, apakiwangis me o apakilupa me, king meto nga butol mustasa, iya kanu ing pe kamalating dili karing sablang butol, pero, eya mo kabud malati iti, potang mitanamya, at tinubuya, iya kanu ing peka maragul dili karing sablang gule, aliwa mo ito, tiglungan e paning Ginoong Yesus, makapanyale, ring ayop karing mga ragul asangana, nga na po. And this is also sin in the life of Jesus. Akit tayo iti mismo king meging biyena ning Ginoo. How could a tiny boy, this little child, Jesus, tagano ka rin niya? No ka rin niya mibayet, Bethlehem, Nazareth. Pero lawan niya, potang manaral niya, papasyag niya, anting misyon na, ing pamagari na ning Diyos. Ing puhuna na ning Ginoo, nano po? Ing puhuna na yapin ning kayapan. Papakit ng kayapan karing sabla, ing papasyag ng lugod karing kekaldan. Actually, if Jesus was a businessman, many rejected his business. Kasi po makayaliwa eh. Lawen niya, nung businessman niya, negosyante yung Ginoo, at inyang negosyo, dakal, talagang libakande. Bakit? Because his business is justice. His business is love for the poor and sinners. Aliwa yang aliwa. Makakontraya, ketang isipan ta. Inyang kapanahunan na ning Ginoo, wala naman po talagang sinali. Kaniting panaral na. Dakal, libakande kanita. But did Jesus fail? Did he fail? No, he didn't fail. Ede asabat, ede hayad lang. Ede kapilan man simbot. O alampasan, iting misyona. Pagtagumpayana. Remember, the realities of the kingdom of God are larger than life. Why? Because they become the true source of happiness in eternal life. The realities of the kingdom of God are larger than life because they become the true source of happiness in eternal life. O yan po ing kabalduga na ning Ebanghelyo tamo nganing Domingo. Because of Jesus, pansinan nyo, because of Jesus, we realize that even in his humble beginnings, even in his humble works, there is something larger than life that will come out from it. O yan po yung pawagan na ning may pasag ebanghelyo ning maya pabalita kay katamo. Pero makalungkot mo po, baluyo, atin talagang tao, kay tiking yato, mapanismol lapo. Aminan tamot ali, atin tao kay tiking yato, lalawandong mababa, malati, ringaliwa, mapanismol la. Halimbawa, dimutya mo pegaralan ng meto nga tao. Sabihan da ringaliwa, alay mang pegaralan yan, ara? Malati ning tambing, lawe king tao. O kaya naman ang isang tao, mahirap sila, hindi mahirap lang sila. Mahirap sila, anong sasabihin ng iba? Walang say yan. Mahirap lang yan. Ngara. Sometimes we tend to small a lot of things. Nepo, guilty tamongan kaniti eh. Neng kay makayaliwa tamo lawe karing sarili tamo kaysa karing aliwang tao, uling mong biyang at tang bagyaking biyata mo, aliwata na po. Sometimes we tend to small a lot of things. Ismolantala ring aliwa. Small dreams, small act of kindness, small people, small jobs. Ating ko pong kilala, balo yun. Pumasaya king obra na. Palipat-lipat ya king obra na. Bakit? Kasi budi na naman, king obra na, tambing matasing sweldo na. Tating makanya na magumpisa.
Palipat-lipat siya king obrana. Buri na tambing mata siya posisyon king obrana. Remember, there's always a process in life. Ing sabla, dadalan ng proseso. Na ano pa man, yan king biyeta mo. Paalala lang po, mas mabilis mong makikita at makikilala ang Diyos sa simple, sa maliit, sa mababa. Iti pewag ako ni, inyang Corpus Christi Sunday tamo. Mas mabilis meng akilala, ingapong Gino, king simple, king mababa, king ordinary, king malati. Mas madili mong makikita ang Diyos sa simpleng karanasan ng iyong buhay. Why? Because God is a God of small things. Because God is a God of small things. O tayo po balikan ng biyana ng Ginong Yesus. Nandin binggit ko na kay kayo. Simbitlan ko na nandin kay kayo. Nuya may bayit. King sabsaban. Ale? Sabsaban. Eya magarbo ang granding lugar yan. O kabilyan yan. Tagano ka rin kasing Gino. Nazaret. Liblib yang lugar yan. Te kakalulong diling baryo kanita. Nazaret. Nana na kasing uri, klase na ng kabiyaya na ng pamilyara. Itatang na, alwagiya. Alwagiya. Alwagiya mo naman ng Gino. Precisely that's the point. God does not reveal Himself in grand and fantastic schemes of life. In Diyos, papakilalo o papasyaging sarili na, karing magarbo, karing ang granding kapalyarian kindi. My dear friends, our gospel for this Sunday is inviting all of us to appreciate and do not underestimate the power of the little, the power of the small. Bakit? Because these little, these small, could be a breeding ground for miracles. Actually po, ita mo yung buto la mustasa nga manwana ng Ebanghelyo. Ikang tao, yung buto la mustasa ang amanwana ng Gino, king kay katamong Ebanghelyo. We are all the mustard seeds compared to Jesus. We are so small. We are so tiny. God is so huge. God is so big. Pero ang maganda sa Diyos na pwede nating tularan sa Kanya, ing Diyos kapilan man, nakatamo ismolan. Ingapong Gino kapilan man, nakatamo lalawan, malati, mababa. Ing lawe na kay katamo ni ngapong Gino, maragul, at atin niya pong tiwala kay katamo. God has big faith in us. Ang laki ng tiwala ng Diyos sa iyo. That's why the Lord is always inviting us to see that we are capable of spreading this miracle of love to all. We are the mustard seeds of God. Iismolan ni nga pong Gino ing tao. Ing lawe na ni nga pong Gino king tao, maragul, matas at atinyang tiwala king tao. Eya ba milagro kanita ita? Milagro ya. Bakit? Ulinging lawe na keka ni nga pong Gino, pala malati, nune maragol. Pala malati, nune maragol. Let us appreciate it, and let us nourish it, and let us become patient. Who knows? Ikang malati ngeni, kaya kaya pala magumpisa, iting maragol, ayamanwana, at akakit na ni nga pong Gino. Talagat kangan pa. Sa salbandaya ko. Salbandaya ko, King Joseph, pang mayupayang tuto. Linalang King Banwat yato. At kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upayaning banalay espiritu. Mibayit kang Santa Mariang Birhen. Lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako King Cruz, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete. King Katlungaldo, sinubliyang mebye. Pepay tasya banwa, makalukluk wananing Diyos, ibang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti. Banmukom ka rin mabye, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika,
king pamisamakding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasubirang meding mete, at king bialanangga. Amen. Ing bining malati, mangailangan niyang panahon, ban maging metong nga tanaman. Ing ginuya ing babye, king upayang dagol. Manalangin tamo kay ni King Diyos, at adaduhan tamo kaya, nga tamo ngang sumabi, Ginu, datang nasa ing kayarian mo. Ulitan niya po. Ginoo, datang nasaing kayarian mo. Ban ing malating lipato ning kasalpantayanan, amabyepa karing puso, ding dakal aginulot king pisamban. Eya matda, nune dagulyang pasibayo, anting metong aaping milalablab, amantabya karela, painturo king Diyos, at karing kapatadda, ipanalangin taking Ginoo. Ginu, datang nasa ing kayarian mo. Ban ing matudtud ng binining kapayapan, migising yang pasibayo, anting metong amasigasig, at magkapilit makipagsalita, at makaintinding kalam, baning kaya katangyato, akit ng miwakasan ing gera, at patayan ding mikakapatad, ipanalangin taking Ginoo. Ginu, datang nasa ing kayarian mo. Banding kaya katang pipagaralan, itanamda ka ring puso, ring kayanakan, ing binining kasalpantayanan, makabuklat apalad at susuyong lugod, at ing Ginoo panwanano ring mumugit king edukasyon, asasaup kaya, kaniting maragul a obra, ipanalangin taking Ginoo. Ginu, datang nasa ing kayarian mo. Banding misyonero, manatili ring sa salbag ing binining mayap ng balita ning Ginoo, king maralas alang masabal at makasalungat ayato, ipanalangin taking Ginoo. Ginu, datang nasa ing kayarian mo. Banding taong kesyaning espiritu ning Diyos, ela masisira lub, king pamanyalbag da king bini ning katuliran, busal ding balayan at bansa, ipanalangin taking Ginoo. Ginu, datang nasa ing kayarian mo. Banding binining pamirakayan at pamisan metong, manatili lang susulong karing kekatang komunidad Kristiyana, ang gaking maging metong lamu puso at kaisipan, king Ginoo at itipon karela, king keyang dulang, ipanalangin taking Ginoo. Ginu, datang nasa ing kayarian mo. Iapetala mo naman po karing kay katamong panalangin dating makatuking kayaduanan. Paraking kapasalamatan daring pamilya ng Cesar at Lorna David, pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya ng Paul at Chiki Velarde, pamilya ng Pat at May Pingol, pamilya ng Jane Raimundo, pamilya ng Ronnie at Maylin Soberano, pamilya ng Antonio at Rose Gopez, Renato Ramos, ding Health 101 Services, Ralph at Mia Calma, pamilya ng Ron at Tets Ocampo, ating pamilya Masbang. At para king Aldo ng Kebaitan Antonio Gopez, at Angelique Pascual. Para king Special Intenciones dari Leila Abiog, Emilyn Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, ding pamilya Paldeng, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Trina Yazon, Mary Manette Pineda, Clint Israel Umali, Rica D, pamilya ng Michael at Nida Urquico, Daryl Francis Sanchez, at Leticia Ramos. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Reverendo Monsignor Zenobio Lumanog, Bensong Ong Sr., Enrique Canlas, General Ronaldo de Jesus, Carmelita Tiglao, Cecilia Quiambao, Nilo Udan, Gloria Arevalo, Emilio Guevara, Alexander Pamintuan, Jaime Aquino at ding sablang kapatadang masakit. At para king pamanantabet proteksyon ng Banalay Espiritu, king familia ng Ani Razon, at king familia ng Antonio at Josefina Guevara. At para king alananggang kapay nawan na rin kapatadamong mayayango na biye, lalong-lalo na, di Reverendo Padre Jason Miranda, Norma, Rosario Cacnio, Antonio Sanga, Erlinda Sanga, General Amado de Mata, Leonardo Gamboa,
Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Ernesto Nicdao, Bernardito Rey Guevara, Marcelina Bartolo, Francisco Malyari, Raymond Tating Perez, Julian at Leonora Lansangan, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang ala ng makaganakapakarela, ipanalagin tala, king gito. Ginoo datang nasaing kayarian mo, ngini po adwan taming sarili tang kapagnasan. Ginoo maging mapibabata ka kay kami. Dinan mong oras dagol at miras banwa, ring bining silbag na karing puso mi, ning kay kang anak. Itingan po aduan mi, king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Ibietala kay naringay ningga matamu, lingke katang sablang dapat at nasad. Mipuriyaing Diyos katilanman. Ibietala kayari ngay ningga matamu, lingke katang sablang dapat at kapag nasan ibietala kaya. Manalangin kayo kapatid, baning kay katabong daon, matanggap ya, arapanin Diyos, ibang mayupayaw totoo. Tanggapan sana ning ginuiting daon karing gamat mo, king ikapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginong Diyos, kaniting tinapi at alak pagkaluban mo kayong pamangan ning katawan at kaladwa, ibayo na sana niting banal Eucharistia, ing kay kaming sikanan at layon iyatad, ing kalusugan na rin kaisipan mi at katawan, itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginuma na diliyake kayo, At kaya ka anti mo rin, iyat nayo ring puso yo, makayat nano king Gino. pasalamatan dayeng Ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang barati, at numan karino ipa Diyos kingalangang katlubos mayupaya. At syukye kayong kay kaming pangaatsu pangimot at pangataw. King pami biyebiyemi aldoldo daranasan ming kay kang lugod. King lugod mong tenam king meto yato, binyene ning kay kang anak king Espiritu Santo,
Anting mumunang bunga ababyegaran siya kingakayabe mo kami, king siping nakapilan man. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit mingke kang ligaya, layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka, at ngamingang kakanta. Tunay ka pinbanalo ipay, kay panibataning sublang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Kristo. Bayo yami daon kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinuaning tinape at may pasalamat yakeka. Pira sune at binyene karing kayong disipulo at ngala. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, ami daon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay badning apunan, kinuha ning kalis, pasibayang may pasalamat keka. At binyaning kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kanide. Iti ang kalis ni kanakong daya, ang daya ning bayo at talanganggang tipan. Hamibubu para kay kayo at para karing sa palang tao. Ban keta may patawaran na rin kasalanan, dapta niyo iti bilang kabigaganakan kanako. Ipasyag tayang ining misteryo ning kasalbandayanan.